Ni agaciro ki amakuru y'Abanyafurika ahabwa n'ibinyamakuru bikomeye mpuzamahanga? Mu by'ukuri ntabwo bita ku kuri, nta n'ubugenzuzi bajya bakora. Mu by'ukuri bakunda intambara. Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yatunguwe cyane n'ikinyoma cyatangajwe na Ruti Manikirini wa New York Times, umunyamakuru wa New York Times. Ibintu ariko yasobanuriwe na Ange Kagame ko nta gikwiriye kumutungura, adakwiye no kubitindaho kuko bikorwa gusa n'abaheranwe n'amateka yo mu bihe bya kera. Ni ubutumwa Yolande Makoro yashyize hanze nyuma y'uko asomye inkuru yanditswe n'uyu munyamakurukazi wa New York Times, Ruti Manikirini, umwongerezakazi ukorera iki kinyamakuru cya New York Times guhera muri 2019, aho yagaragaje ko mu by'ukuri atibaza mu by'ukuri impamvu ituma ibinyamakuru mpuzamahanga bikomeza gucurika cyangwa se kudatangaza ukuri kuba kuri kubiba bibera mu bihugu bitandukanye bya Afurika, ahubwo bagakora ibijyanye n'uko babitekereza. Asobanura impamvu yatumye atungurwa, Yolande Makoro ati noherereje Ruti Manikirini ukorera New York Times inyandiko mvugo y'inama yahuje East African Community na South African Development Community hamwe na komisiyo y'umuryango w'abibumbye y'amahoro n'umutekano, aho imwe mu myanzuro yayo yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Muri izo nama zose aho Perezida Tshisekedi atabashije kwitabira. Ubundi Makoro yagaragaje icyamutunguye cyane, ati ibyo Manikirini yatangaje mu nkuru yanditse, yagize ati imbaraga zikomeje gushyirwa mu karere k'ibiyaga bigari, nubwo Perezida Kagame yagiye akomeza kwanga kwitabira ibi biganiro by'amahoro. Ubusabe bwo kurekeraho intambara nabyo ntabwo byahawe agaciro. Mu by'ukuri ahangaha aho kugira ngo umunyamakuru Manikirini cyangwa se Ruti Manikirini wa New York Times atangaze ko mu by'ukuri Tshisekedi ariwe wagiye ukomeza kubura mu nama zitandukanye zigaruka ku bijyanye no kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo yacuritse inkuru ayigira ko Perezida Kagame ariwe wagiye abura. Nyuma ariko y'ubu butumwa rwose Yolande Makoro yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter, nyuma y'ubu butumwa Ange Kagame yagize icyo atangaza, agira ati mu rurimi rw'icyongereza ariko nabyo tugiye kugenekereza mu kinyarwanda, yagize ati Ruti nabo bafatanije baheranwe n'ibihe, aho umunyafurika atari afite uruhare mu cyerekezo cye nta n'icyo yabasha kwigezaho mu kubaka amateka ye. Ntabwo rero twacibwa intege cyangwa ngo duhabwe igisobanuro n'abo bafite imyumvire iciriritse batagendana naho igihe kigeze. Ntidukwiriye kubatindaho, bakwiriye gushyirwa mu badafite umumaro. Mu by'ukuri mu nyunganizi Yolande Makoro cyangwa se muri comment Yolande Makoro nawe yagize icyo yongera kuvuga nyuma y'ubutumwa bwanje Kagame, asa nk'umubwira ati mu by'ukuri narumiwe. Yolande Makoro yagize ati ibaze ko nagerageje kuba umunyafurika mwiza, nange ubufasha mu gukora ubushakashatsi mushakira amakuru avuga uwo Ruti Manikirini ndayamwoherereza kuko numvaga umwuga w'itangazamakuru ukwiriye gusoma inyandiko nyayo ngo babashe gusesengura neza ukuri, ariko wapi gusoma ntabwo ari ngombwa. Ukuri kurabagora, gukora ibyo bishakiye nicyo cy'ingenzi kuri bo, witaye ku banyagihugu. Mu by'ukuri agaragaza ko mu by'ukuri ibyo bagenda batangaza bumva binagira ingaruka mbi ku banyagihugu, ku batuye mu bihugu bigiye bitandukanye baba bagenda batangazaho amakuru atariyo. Avuga ko mu by'ukuri ntawe bitayeho kuko se ubundi mu by'ukuri baranasoma ayo makuru ya NYT ati ya New York Times, kuko bisaba kubanza gukora subscription ukagira nubwo wishyura, barasoma se. Mu by'ukuri asa nk'ugaragaza ko mu by'ukuri bibabaje kuba abanyamakuru birengagiza
ukuri kw'ibyo biba bihari bagatangaza ibyo bishakiye. Rero twagerageje kwegeranya amakuru makeya kuri uyu mugore witwa Lotte Mann-Quinn. Nk'uko bigaragara yatangiye gukorera muri Afurika y'Iburengerazuba kuva muri 2016. Kuva icyo gihe yakomeje gukorera mu bihugu birimo Congo na Nigeria. Ni umwongereza wakuriye mu burasirazuba n'ibice by'amajyepfo ya Afurika. Yaminuje mu birebana n'amateka n'itangazamakuru aho yize muri kaminuza ya York na City, kaminuza yitwa York ndetse n'indi kaminuza yitwa City, aho mwe yahize amateka ahandi ahiga itangazamakuru. Akaba ari kaminuza ziherereye mu murwa mukuru w'Ubwongereza London. Nk'umunyamakuru yabaye mu bihugu bitandukanye birimo Ubwongereza, cyangwa se yakoreye mu bihugu bitandukanye birimo Ubwongereza, Mexico na Afurika y'Epfo. Yakoreye ibitangazamakuru birimo The Guardian na The Times byo muri nabyo byo mu murwa mukuru w'Ubwongereza ni London. Yatangiye gukorera New York Times kuva muri 2019. Akoresha hanini indimi zirimo Icyongereza n'Igifaransa, agerageza Ikidage, Icyesipanyol n'Igiswahili. Mu myambarire akunda kwambara nk'Abasenegale, Abakongomani n'Abanyanigeria. Iyo bigeze ku byo kurya akunda capati ndetse n'ibiribwa byo muri Senegal byitwa chibojen ndetse n'isosi y'amafi. Ni umugore uvuga uko akunda gushyira mu gaciro no gukora inkuru zitabogamye, nubwo bisa nk'ibinyuranye n'ibyo akora ugendeye ku byo atangaza mu nkuru ze zitandukanye. Inkuru zibanda hanini kuri Afurika, dore ko Afurika avuga ko ari imuhora ku mutima, cyangwa se aba yifuza ko inkuru nyinshi zivuga kuri Afurika zaboneka mbega ari nyinshi. Ni umugore rero mu by'ukuri urebye inkuru agenda yandika inkuru zigaruka n'ubundi kuri Afurika, aho nk'ubu ngubu aheruka gutangaza inkuru n'ubundi nayo igaruka kuri Afurika. Ubona ko agenda atangaza inkuru zigaruka cyane cyane kuri Congo, ariko wareba ukabona ko mu by'ukuri ari wa muntu wafashe uruhande n'ubundi rwo kuvuga yuko agomba gutangaza ibintu byavuzwe cyangwa se biri mu murongo w'ibyo byifuzwa na Congo. Wenda niko umuntu yavuga kugereranije, cyangwa se ukareba nk'inkuru aba yanditse agaruka kuri M23, agaruka ku Rwanda, agaragaza ko u Rwanda mu by'ukuri rufasha M23. Ukabona ko agenda yerekana ukuntu mu by'ukuri Kisekedi yaba ari umuntu ushaka kugira ibiganiro n'iki. Ubona ko mu by'ukuri ibyo avuga bitandukanye n'ukuri kw'ibihari, kuko Perezida Kisekedi ni umugabo wakomeje kuvuga ko adashobora kuzigera agirana ibiganiro na M23. Uyu mugore we mu aheruka gutangaje ko ngo Perezida Kisekedi ngagaragaza ko adashobora kugirana ibiganiro na M23, ngo aho kubigirana na M23 yabigirana n'u Rwanda. Kandi mu by'ukuri u Rwanda rutari rwo rugize ruhanganye na Congo, nubwo n'ubundi no mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagiye rugerageza kuvugana na Kisekedi nawe bikarangira atabyemeye, avuga ko mu by'ukuri ngo atavugana none mu by'ukuri ngo n'u Rwanda ngo kubera ko ngo rufasha M23. ni ibintu bigiye bitandukanye. Rero ubona ko ni umunyamakuru kazi ugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye zo mu bice bitandukanye birimo especially muri iyi minsi usanga agaruka ku nkuru nyine za hano muri Afurika, mu bihugu nka Zambia, mu bihugu nka Congo, mu bihugu by'umwihariko cyane muri Congo. Muri iyi minsi ubona ko ariho agiye ageze yibanda, uretse kagera aho ngaho akanagaruka no ku Rwanda, birumvikana mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. So rero ni umugore wagize wavugishije nyine abantu bavuga bati ese kuki aba yatangaje inkuru imeze gutya, inkuru ifefetse, inkuru ivuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tigeze agira yitabira inama zigiye zitandukanye, mu gihe mu by'ukuri Perezida Kisekedi ari butaragiye yitabira inama zigiye zitandukanye. Ariko by'umwihariko noneho inama iheruka yahuje East African Community ndetse na South African Development Community, ni inama nayo byarangiye bisa nkaho atanayitabiriye, kuko mu gitondo cya kare yohereje Minisitiri w'Intebe wiwe, ariko mu nyuma ageze Dar es Salaam mu Minisitiri Judith Suminwa aza kuza kugira biza kuza kurangira bitangajwe na Salama
ni Salama ni umuvugizi wa Perezida Tshisekedi ko Tshisekedi aza kuza kwitabira iyi nama mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibintu umuntu yavuga ko mu by'ukuri ni ikibazo kirimo kigwaho, cyari ikibazo cyahagurukije abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye, cyahagurukije abayobozi bagiye batandukanye bakomeye. Kuba rero noneho icyo kibazo kirimo kiba cyangwa se kirimo kigwaho, ugasanga uwo bireba nyirabyo adashaka kugira ngo azagire. N'ibintu byagiye bigarukaho n'abantu bagiye batandukanye, ese mu by'ukuri turiga ku kibazo gute nimba ba nyiri ikibazo batifuza ko iki kibazo cyavugwa cyangwa se iki kibazo cyagira gute cyakemuka, batifuza kujya mu biganiro. Yaba Perezida Museveni yavuze ko yabwiye Tshisekedi inshuro nyinshi ati mu by'ukuri ukwiriye kuganira amaso ku yandi na M23 mukagira ibintu mushyira ku murongo. N'ubu uyu munsi M23 yongeye gutangaza nubwo ikomeje gufata ibice bitandukanye byo muri Congo Kinshasa ko yifuza ibiganiro. So rero twari tuvuze tutereka tugaruka kuri iyi nkuru kandi dukomeza kubifuriza ibyiza no guhamuka ronka. Niba utarakora subscribe mugenzi, kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi.